Imanalla tekankichik tukuy uyakujkuna kay pachapipish ñami kaypi kani kay kutinka San Mateo capítulo 17 de kishka katingapa kay capítulo kacharinmi ishkichunga kanchis versículo kunata chinaspaka kishka katishunchik versículo 1 manta versículo 13 kama puntapika kaypika Jesús shuktak yashkamantami kishka katishun sukta punja hipami Jesúska Pedrota Jacobopa wawki Juanta pishpaykunallata pushashpa shuk hatun urkuman rirka chaypimi Jesúska paykunapak ñawpakpi shuk tiyarirka paypak ñawipish inti shina lunyakuqmi tukurka paypak churanakunapish luz shina yurakllami tukurka chaypika Moisespish Eliaspish Jesuswan parlanakukuqmi rikurirka chayta rikushpami Pedroka Jesustaka amito ñukanchik kaypi kanaka alli marikashka kan munakpika kimsa chukllakunata rurashun shuktaka kanpak kay shuktaka Moisespak chay shuktaka Eliaspak nirkami Pedro chasna rimakukpiraqmi paykunapak hawamanka achiknikuq puyuk shamushpa taparka chay puyumantaka kaymi ñuka kuyashka churi paypimi kushikuni payta uyaychik nishpa rimashkami uyarirka chayta uyashpami yachakuqkunaka achkata mancharishpa kungurishpa urisinga siririrkakuna Jesús paykunapakman kuchuyashpaka makiwan topashpami hatarichik ama manchaychikchu nirka paykuna wichilla rikushpaka pishuktaktaka mana rikurkakunachu Jesús chaypi kaktami rikurkakuna chay urkumanta uriamukushpami Jesúska paywan rikyachakuqkunataka runay chayuq wañushkakunapak chawpimanta kawsarinkakama muskuypi shina rikushkataka pakta piman willankichikmun nishpa mandarka chaypimi Jesuspak yachakuqkunaka ima nishpatak mandashkata kishkashkakunaka Eliasrakmi shamunga ninkuna nishpa tapukpi Jesuska ari chayka chasnami Eliasrakmi punta shamushpami payka tukuyta allichinga ashtawanpish kankunamanka chasnami nini Eliaska ñami shamurka ashtawanpish paytaka mana riksishpami paykuna munashkata rurarkakuna runa aychayuqpish paykunapak makipi llakita apangatajmi nirkami yachakuqkunaka Bautiza Juanmanta rimakushkatami entendirkakuna kunanka kishka katishunchik versículo 14 manta versículo 21 kama kaypika oratiku wambrata Jesús alliachishkamanta gentikuna maypi kanman Jesús paypak yachakuqkunande chayamukpika shuk runami payta paypak ñawpakman kuchuyashpa kungurishpaka kashna nirka amito ñuka wawata llakiwayari oratiko tukushpami yallitak llakita apakun ninapipish yakupipish achka kutinmi urman kanpak yachakuqkunapakman apamurkanimi paykunaka mana alliyachi tukurkakunachu nirkami Jesuska kutichishpaka wawami mana kriyiq millaykuna kankichik maykamataq kankunawan kawsakushalla maykamataq kankunataka yachachikushalla chay wambrata kayman pushamuychik nirkami supayta Jesús sinchita rimaqpi chay supay chay wambramanta lluqshikpika chay pachamantami wambraka alliyashka sakirirka yachakuqkuna Jesuspakman kuchuyashpaka imanishpatak ñukanchikka mana lluqshichi tukushka kashun nishpami payllata tapurkakuna Jesuska paykunataka kankunaka ashallata kriqkuna kashkamantami mana lluqshichi tukushkankichik chasnatak minini uchilla mostaza muyushinallatapish krinata charishpaka kay urkutapish kaymanta chayman ri nikpika rinmanmi imapish mana sinchi kanmanchu chay shina supaykunaka mana lluqshinllachu Diosta mañashpa ayunaqpimi lluqshinkuna nirkami Shinallata versículo 22 manta versículo 23 kamaka kaywanka ishki kutin pay wañuna kashkata Jesús willashkamantami killka katishun Jesuska paypak yachakuqkunandi Galileapi kashpami kashna nirka runa aychayuqtaka runakunapaq makipimi churaqpi wañuchingakunami
Ashtawan pishkimsa punchapi kawsaringallami nikpimi paykunaka achkata llakirirka kuna. Kunanka killka katishunchik versículo 24 manta versículo 27 kama. Kaypika Diospa wasipak impuestota Jesús kushkamanta. Capernaumman paykuna chayamukpimi ishki dracma kushkita hapikuna Pedro pakman kuchuyashpaka kankunapak yachachikka Diospa wasipak ishki dracma kushkitaka manachu kunata yachan nikpi Pedroka ari nirka. Wasiman Pedro yaykuk rikpika Jesús rajmi imatatak yuyakunki Simón kay pachapi hatun mandaqkunaka mayjankunapaktatak tributotaka impuestotaka hapinkuna paykunapak llaqtapi kawsaqkunatachu mana kashpaka shuktak llaqtamanta shamushkakunapaktachu hapinkuna nirka. Shina nikpi Pedroka shuktak llaqtamanta shamushkakunapaktami hapinkuna nikpi Jesuska. Shinashpaka kikin llaqtapi kawsaqkunaka mana kunachu. Shina kakpipish kullkita hapikkunata ama piñachinkapak kuchaman rishpa chawlata hapina ipita kuchapi shitashpa punta llukshik chawlata hapishpa shimita paskashpaka shuk kullkitami hapinki. Chaytaka ñukamanta kanmantapish kugrinki nirkami. Pakichik chashnami kay kutinka Mateo capítulo 17 ta killka katishkanchik. Shamuk killka katina pachapika Mateo capítulo 18 tami killka katishun. Punllanta yay Diosta mañashpa punllanta payuyaylla kanki. Shamuk killka katina pachakama kayakamanchik.